munasemaje? Kaunti-inĩ ya Kilifi mũciĩ-inĩ wa Malindi atongoria a mũng'ethanĩro thutha wa icera rĩa matũũra matiganĩte irathĩro rĩa bũrũri manyitanĩire na etĩkia kanitha-inĩ wa Jesus Celebration Center kaunti-inĩ ĩno. Atongoria Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper, Rigathi Gachagua wa DCP, Eugene Wamalwa wa DAP Kenya, gatagatĩ ka angĩ magĩthiĩ na mbere gũkĩrĩra thirikari. Ũmũthĩ Kalonzo Musyoka akiuga nĩ magatabania igongona rĩa mwanya rĩa gwakia mĩcumaa tarĩki 25 mweri-inĩ ũyũ kũririkana mbeũ njĩthĩ arĩa makuire ciikaro-inĩ cia bunge ya mĩrũrũngano ya watho wa kĩgĩna wa mwaka mũthiru. Now on the 25th I have this idea. Kenyans should go there and just waweke tu candles, light candles in front of hiyo gate ya bunge, kusema shetani ambaye anaabudu anaishi huku ndani atoke. Na atoke pamoja, kwa sababu damu ya watoto limwagika hapa. We shall light candles on the 25th outside Parliament. Just light candles. Kwa njia ya utaratibu and remembrance of hao vijana ambao waliuawa tarehe 25 mwezi Juni. Wachungaji pia wako na jukumu kueleza congregation yao ya kwamba kiongozi yote ambaye amekeuka the 10 commandments hatakiwi kupata nafasi ya kuongoza watu, kwa sababu hiyo maneno ya uaji itaendelea. In fact, hii maneno ya kuua Gen Z is one of the reasons ilifanya mimi nikakosana na William Ruto. Uge wa Kalonzo ukite ciumia igĩrĩ kuma president acũnga yuthi mũhera igongona-inĩ rĩa mahoya ma bũrũri. Mimi siyo pastor, I am not a prophet, but from the little that I know, ile shida yote iko hii Kenya imepata Rais William Ruto na serikali yake kila siku ni kwa sababu ya damu ya Gen Z. The blood of those young children that were killed continue to haunt William Ruto and government. Dereti ya kĩgĩna kĩa NSSF kũhũthĩka tabarĩra-inĩ cia thirikari o rĩngĩ nĩ yumĩrĩtie. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua akiuga arĩ na ũma mbeca ici nĩ hutie. Sasa leo tuanza kusikia kutoka kwa wale walio serikalini ya kwamba pesa zenu za housing levy, hizi pesa ndio zimeanza kuporwa sasa. Hizi pesa ndio zimeanza kutumika vibaya. Pesa ambazo mlilazimishwa kulipa ili nyumba zijengwe, hazijengi nyumba tena. Tunaambiwa ndio sasa zinatumiwa kushika magavana wajengewe soko. Markets are a devolved function. Na tumeshukuru kuona huyu Atwoli ameongea. Alikuwa amenyamaza kwa muda mrefu. Macho imefunguka. Na tunaomba ifunguke kabisa, kwa sababu pale katika NSSF ambaye yeye ni one of the trustees, pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private ya watu wako pale na wale wako kwa serikali. Pesa ya NSSF inachukuliwa kwenda kujenga barabara kutoka Rironi kwenda Mau Summit. Munini wake kĩama-inĩ kĩa DCP Cleophas Malala na akĩagira kĩene tabarĩra iria iratongorio nĩ munini wa president Kithure Kindiki cia kũhũra njeki mũingĩ wa icigo ngũrani, akiuga mbeca ici no ihũthĩke kũhũra njeki sekta ya gĩthomo kĩa bũrũri ĩrĩa rĩu ĩkirie gũthinĩkana. Ni makosa sana kwamba tumebeba pesa kwa jina ya empowerment programs, ilhali jana tumeambiwa kwamba madawa ambazo ziko kwa hospitali zetu zime-expire. Kukomboa nchi yao. Na thutha ũcio atongoria mathire na mbere gwetha ũnyiti mbaru Malindi mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ. Harambee! Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.